car waiting for us. Ay, nawaw! Programa, apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasama, itibiyan. Mang tadray aw, kan liwliwa. I Kada just kayo, don't understand why she had to adundungan. follow us on the Paglinglingayan, way out kapayatan when we're din kay clearly panagtrabaho. leaving. Ken, panagin inana. Ay, nawaw! Okay. Naragsak nga ingkay panagdengdenget. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. That is crazy to me. Ita, sagutan Does she na mean kayo, like I isabali cannot manen go back to the apakasaritaan. mall ever again? Dito'y drama tayo. Maybe just today. Ay, Like while I'm filming only or Itay like pay, adi ka like, that's why matagtagaray, I'm ana anak ka. confused. Adda ka di parikot They mo. would have had Kwarta to have nanang. called the Kwarta cops ti parikot to ko. Ay, formally nawaw. trespass you. Tisigod Then apakitang you cannot come tangdanam back ngay. and be arrested. Awan mo ti maaramid ijay nanang. insane. Amangan kit din no ada amuyo amabalin ko apakitang danan. Uray siya, awan mo't ammo kanak ka. No kasta nga raw, masapol nga agpanunutak iti sa bali apag kwartaak. They didn't take your Niglinda ID, ngay, so, no. awan ti ipalabana. Nothing's gonna happen. Maminsan God, laang that mat was iti makalawas insane. no agpalabaday jay That was nanang. actually Kasapulak ti pagkwartaan, I've been iti kasta kat asked maitad not ko to ti film masapsapol ti before in anak ko. places and like Ang panunot ka nga rudin iti but every sideline mo time ah. I've taken my No, sweet adda anyway, pagpuunam it doesn't kita, matter. di ang I should negosyo just ka have kiti. left right away. It's literally in Ay their nawaw, rule. anya tar It says aramida manak ka. Tilapia Shanghai video is nanang. acceptable for Ah, non-commercial. tilapia Shanghai. Back now Well, and be like, iso tinegosyo ang napanunot Reggie, ko. we're not going. Ado nga minti tilapia dito'y lugar tayo ko. No, Reggie, we are At not tama going lang, back. I'm gonna gumakan. put this in the back Ipadas real tayo quick. ananang. Kasanungay no awan gumatang. Okay. At damak ti di target market ko ah. Reggie wants to get in lang a man ta saan nga fight, agplay. chat. Reggie wants Di to get agluto in ak a manan iti sa fight. bali. Sa bagay awan Holy mo't dakas freaking na no ipadas shit. mo. he's like, yes, go back. Adda ka di pa'y Oh my maarami. God. Tulungan kan. Alaman nga What's rin the nanang. actual- I'm gonna leave Tulungan it na. back Tapno to- na bibiit amalpas ti trabaho. Holy freaking shit, yo. Mangisursurak itilakok ita nanang. Ay nawaw. Oh my Kunat God, man no right, I ilakong forgot your itipis brother mo, is a cop. tapno di ka mabannog amagmag na. Kumaa, Oh my nga man God. manumat ti gumatang no iti Facebook lang ti feel pangilakwak nanang. Unfortunately, Kan maysa, madimat laang no maistak ti lako. You can- Sapay basit mat ti freezer tayo. Day I jay feel laang like nga anak ko. unfortunately, Ano saklatan chat, ati mangisorsor. A No bilang lot man of ta alas streamers dusan, have kat made awanak it pa'y nga agawid. Sukunan nyo pa'y laang man ti for apuyo nanang. streamers to be Anya able nga to do oras ka things. madismiss da siya aya. Yeah, because Alas there's dos so iti malam many na na. people that do so Ala, much sakto insane latan ti shit mang out sukon there kan and are kuha na so anak ko. fucking Agyaman obnoxious. naklaunay ananang. So, Awan anyaman na. Agrobot ka kit din. Tay oh, supay thank ti you, Dave. Thanks for manakwam. 12 months. Agan anad ka, So anak ko. it's made it. You blame extra Emily. I was not Nay, talking about anya Emily. tabi nagkatmaw na I was ka. not talking about Lakok Emily. na na Silya. but Tilapia yeah, they Shanghai. made it Ipadas really ko hard mamat ti for, negosyo. you know, Awam the mo nga average minan person pakitang like me dana. that just wants to Gumatang go- kay man ti di. Before she was Tilapia out. Shanghai kunam. Wan I na think na. that girl was just bored. Nay. I really do. She wanted- First time ko amang nagdayta ah. I don't know. Adagayam sometimes I find kasta. it that Manungay ti may sa couple apak. of women Sa nga that- gasutla ang nana. Other women Nung are ado more ti likely karga to be- na. Aya, nan, kita akman balasang kaw. Kitaan nyo nana. Ado ti karga na. Saan asayang ti kwartayo no gumatang kayo. Because you're prettier than now. Naimas ka di matlaan dayta. At syempre anana. Siyak tinang Average timpla. person Aya. 2.5K viewers. Ay ka ikanak man nga raw But that iti is may not sa my apak. fault Taramanan that I mi just man happen no to be naimas popular. matlaan Like, tilako. I like streaming. Awan ti pagbabawyan I wanna nyo go no maramanan stream nyo shit. nana. Yeah, exactly. You know what I mean? Naimas mo ti Shanghai na inlutong bakit iso ti sindak itay. Lako ni Annabel dayjay lakay. Ano kasta, agnig-niguso magaya mo ni Annabel. Like, I've seen Wen tawan kanumat tan pakitang danan na. Sapay single mom dayday. Single mom ngam na diskartimat. Madlaw mo. The thing. Gumatang kantumanan mo kwa bakit. Kasta a talaga ti plano lakay. Here, Nayunak ti gatangak ta irisil kuman mo tilako na. Awad
Isulpay ti kanan siyam do ka. Ay kawa na, kan makatulong And you akpay, can kan take water kuha na ano whenever bilang you need to, laang. okay? Thank you. I am a camel when it comes Una yan, dahi nga Annabel. Ay nawaw, anyawanin ti kat katawaam dita si ka, Merlita. Kasano mo nga min, tila mapampanulot ni Annabel nga ilako. O, kita ang tipos na. Tilapia at Shanghai for sale. Kunana. But my humps were my boots. Anya ko matibibiyang mo. Sigurado asaan ang naimas na ito ilakay. Ay nawaw, di mo pa ilaang naraman ang ngam kastaki din ti bagbagam. Kahit apay suman, kan kita ang multipresyo na. Nakangini na sika. Agasam nga iti 100 pesos per pack. Ay na, nawan na saya at nga ibagam. Aguli magkalatan, Merlita. Ibagbagaklaan mo't ati marikrit na. No, Agasam I'm nga legitimately asking. Nagnina ti presyo na. Kat nalakalaang mo't ti tilapia dito lugar tayo. Di mo man amo tilaw-lawatan ditan. Ipadlaw mo nga awan ti among may papaniti negosyo. Tilapila ang ayat ingredients tila ako na. Why are they picking on me? Adto yan, ti itlog agat gatangang mari ide. Agyaman naklaunay, Maricelia. Fuck? Naimbag lang nga adda balunan ti apok ije pagadalan. Nagasat That is dalat just so ta, taada crazy. itlog maray. Datayo ide kat asin laang. Ay, wan gayam. Adda ka di pa'y lako ni Annabel a Shanghai. Agaramid itamaray. Ibagam tuman tamangi reserve iti sa nga pulo apak para kanyak maray. Ay nawaw, nagadon maray. Wen Because I've seen tajay so da many duma, people stream ilakok here. mo, dito You istro probably ko. don't understand the layout of the Agrisilarak mall. mo, We did go to the maray. manager's Ayun office. But there was mayat a day lady that needed a tamaray. wheelchair, At so I least let her kan go katad da ahead of istor me mo. because I Well, figured basta that the ikan lady nak needing a iti-discount ko, wheelchair was more maray. important than me. Sige maray, So, ibagak to so iti then anak I ko. went to the Sige, bathroom because I really i-deliver had nan to go tulat ta, pee. dito istor ko, no And then adda, after maray. peeing, I was like, you know what? Let's get the fuck out of here. So we Nana left. Silya! Our Nana! goal was through Ay the mall. We na, had to go through the pasensya mall. ka, I Annabel. did not do Jack nang anything nagtipok that I ka mo. didn't need Adda to ngamin do ar-aramidok that wasn't iji a bodily kusina. function or Okay drive, laang go to my nana. car. Maawatak mo. Dayta ka din, tay order ka. Wen nana. Mutoy nga rudan. Manungay, tibayad na. Bayadan yun to. Ano mailako yun nana? Amangan no utanga, kat awan to igatang mo iti ingredients. At dapay mo di nana. Like, we obviously 10% would've been off ignoring para her if kada we kayo. Tapno to adam further ganansyayo store, ah. but we did not. Aya, ay, agyaman naklaunay anak ko. Ipautang mo nga raw. Wen nana. 1 week we to were not pay. doing what he Barang said. adda ti gumatang kada kayo. Yeah. Ay, wan, sige. Whatever. I said Agarami goodbye to the dakto lady. iti It was karatula literally by the inton door. madamdama. Tapnong makita, dagiti customer ka. Nakita ka naggapo ni Annabel dito istoryo na naselya. Yes, Well, yes, I in may am. That's in-deliver, totally tila what ko I'm na. trying to do. Create Anya, so alam ko na, much Nana. drama at the mall. Shanghai. Getting fights with Huh? all the people, Lukas na, dude. gimatang kayo. Katuan, Getting fights with all adong the tistak people. ko at tilapia a Shanghai dito. Gumatang kan. 100 laang ti may sa apak. Saan ka alugay, taado ti kargana. Agasam man ti sangagasot nana. Ah, nanginalaunay mo ti sangagasot. Manulaang No, mo but ti I really tilapia wanted to see the nalakala. rule that says that I can't Siyempre, stream at the saan mall. laang mag-atilapia ti ingredients na. Kan I may just- sa, I just really jay wanted to oras see the na pa'y rule. anang aramid. Uray anana, I nanginalak don't pati know sangagasot why. I a just presyo wanted to na. see the fucking Agarami rule. daklatan iti Shanghai saw ko it. ano kwa. Well, yeah, At but the daking rule, kaday and I ta, took a picture saan of ni it. matkit di nga ipilit It agumatang says, ka. no Una, photographs or siyang video pulang, recordings ti of umay any kind for kugatangon, commercial nana. use. Video is a section for non-commercial. A non-disruptive Iprito man dito, purposes. Merlita, bakit? I was Ay, nawa. not making a Anya na ita. commercial and I was Tilapia not Shanghai. disrupting. Anya, At ka ti parikot. Ginatang ko But dayta then I kini Nana learned Silya. that commercial nakangimina. meant Ngam gimatang ka pa live ilaan ma. streaming, I guess. Sa nga gasot laang mo ti may sa apak dita. Dahita nga rod ko, nalakat ti tilapia. Ngam sa nga gasot ti panangilako day ti may sa abalot. Ha? Overpricing mo day dyan nga Annabel. Sakto laang mo, bakit? Talaga at di mo It ang means muti ang financial tipid gain. layo. Well, I'm Mas making kalabak pennies nang on no Twitch, nakaigam so kay I'm just Duarte. kidding. No, I'm Na, not. gimatang I made like aklang 5K itilako last na Annabel. month. Let's go. Kastamot ti panagsasaom kanya. Okay. Di ka maawatan, bakit? Where do we go, chat?
Gumatang kamutan itilakok a Shanghai, Mari Merlita. Wait, Ano what ti is may that sabala? Sa nga gasutlaan. Ay, nawa, nagngina magmari. Ni, saan mo No, ta? okay, Sakto so lang here's ti the- presyo. I'm gonna be Anya honest, you asakto guys. lang. The reason Kat why I numadlaw really mat nga wanna know overpricing ta is Shanghai. because Nalakalaang Airbnb, ti tilapia, ngam kasta ti Airbnb presyo have tilakam. no Ay na, recording Mare. for Uray na commercial laka ti tilapia. Saan lang So, nga iso it's ti very ingredients important for me to tilakok. understand that. Dun may sa, Because I inayong go to kumutan ay Airbnbs titangdan to ko anang record ramid. Kan packaging na pa'y. Data, kat ti madi kada kayo ang negosyante. I Mahilig actually kayo need to iti know the law. overpricing. Very Nadalos ti important. konsensyak, Mare. Very important. Saan nga You can't share my overpricing domain. tilakok a Shanghai. I think No you di mo can kaya't ti because it's gumata. walkable, but Ibagam then anasaya it's at Mare. far. Saan amasapul a pagsasawan nak iti kasta. Yeah. Nay, anyat mapaspasamak king Merlita. Na, anya ti basol ko nana. Awan mat dakas nga aramidag. Kaya't kula maamuan, Yeah. no apay I'm apag probably just gonna end the pupudutam stream, ti Shanghai chat. It was alako fun. ni It was a Annabel. good time. Ti We vibed, overpriced but now a I'm Shanghai kind of, like, alako not na. feeling so cozy. Ay, nawaw. Overpriced mo't ngay bagbagam. Katun mat nana. Overpriced ti Shanghai alako na. I'll do a picture Overpriced, tomorrow, when guys. awan It's lang fun. kwartam, ngay It was a gatang good mau. time. Agresealer kakit See di you mo, guys tapno ada tomorrow. kwartam. Ay, I'm sana gonna go hang na. out with Reggie. Sa We're anak gonna go get magbibisinan lunch or niya. something. Sino tinangibagakin ka agbibisin ka no mangilako ka? You're Awan mat kit di welcome. nana. Malagayam. Opinion ko lang mat DJ ah. Okay. Da kayo kit di mo. See you guys tomorrow, Chad. Have Anya a ka good dumanan one. ti Did the right overpricing work, ay bagbagan ni Merlita, bakit? Ti Shanghai alako mi I ako did ni get a lot of Annabel plushies, and I lakay. really want to do the plushie wall. Overpricing It's a great ba't idea. ay bagbagana? What are you crying Jak for? amoy ti day a tao. Any- Umapal anywhere siguro with me. iso akas Okay, dyan. let's go to Home Agraman Depot and, Shanghai, like, go pagpupudutan find na. some stuff and figure out Eh, how to una yun ti kasta at tao itapanawan. Okay. Overpriced kung kunana pa'y ah. Okay. Oh, Alright, bye, amagan Chad. mo awan nila ang ti igatang na. She's literally going to punch Siguro, the manager right now. No, Saan laang ba't nga I'm ito not ti gonna tao? do Dito that. lugar tayo, I'll come bakit? back tomorrow and Naku get her. nampay lakay. Uray saan agumatang kat adalat tamot Okay, dagiti is the kalugaran rate tayo going, Chad? amayat agumatang itilako Is the bay. rate Kasta going? talaga ti negosyo. Saan nga amin katsukim? Kan adalat ta, dagito mapapal. Agrubwata ko, Nana. Mabagkat mo ka di talakaw, manakaw. Uwan, Nana. Mano akilo laang mo. Mabalin mat nga main nga inton bigat nga i-deliver mo. Saan ang mabalin, Nana? Naibusin tila ko ni Mari Amy. Sayang mat ano sa anak amang i-deliver ita. Sayang ti mailako na kuma. Kasla di ka mabambanog. Nasurok ang makatawanin akas tater aramido manako. Di nakpakadanagan, Nana. Nalaklakakit ti daytoyin angam ti mangisursurak. At least ita adamat ng tisukik. Adda katulungak ang mangidispos iti lako. Naimbagpay na Annabel. Ado ti suki na iti Shanghai alako na. Anya ko maita. Kas di gumamot ti aramidam ah. Aguray ka ngamin ah. Aguray ka, tagpanunutak mo't iti Shanghai version ko. Agpasuro ka ken kuana no kwa bakit? Apay nga agpasuro akpay langgan ko ana. Kanalakalaang mo't agaramid iti Shanghai. Amangan no adda ti secret recipe na, adi mo ammo bakit? Kompetensya ito day tanga Annabel lakay. Mangilako akmat iti Shanghai analaklakan ng tilako na. Na, kanya klase ti kapanunutan day ta? Imbes nga tinulong kayo. Saan? Taday tamot kompetensya ti kayat mo. Manuwa oras ko dito eh. Namday ito ilang tinalpas ko. Unangin ay malugi ak samot din. Kanya nga day ta Merlita bakit? Ijay ka pa iman lang. Di ka pa salsali dito eh. Ay nawaw. Shanghai samot day ta. Anya kumaita no Shanghai. Ilakom day ta? Kumaa, ngam ni. Oh my God, Manuwa Smitty. oras ko I dito just eh. saw he put Kat saan some pa'y lines analpas before tar in the aramido. Bakit? Adumot nga min ti proseso na. Mapanmat gayam ti oras no kastoy lang. Kasta talaga ti agnegosyo ah.
Isukas jay ti presyo ti Shanghai alako ni Annabel. Taadumot ti proseso. Bakit? There's a lot of drama yesterday in LSF. I was Gumatang kayo man itilakok a Shanghai, Nana Celia. Ha? Nay, anyat ko na, Merlita. Aglaklako kamat itan, iti Shanghai. Wala na, sobrang amin ti inaramid ko. Ay, nawaw. Day tama, tinegosyo. Kumaan, lumapan mo't gayam ti manunga oras. Ita, maawata mo, no apay akas siya ti presyo ti Shanghai alako ni Annabel. Wan nga rod, Nana. Narigat numano-mano ti panagaramin. Adupay ti ingredients na akasapulan kan packaging pay gayam. Bumatang kayo man mag-itilakok, Nana. Wano saan, mang-display kayo dito istoryo. Taiso pa'y ano, adda bumatang. Ay ka mabalin latamot Mano apakday taaya. In packs, Nana. Ngam nanginginang ang tilako ni Annabel, tadakdak ko mo't ti puuna. Mala, mudaw, taipadas ta nga ilakaw no adda gumatang. Damo gayam Shanghai alako ni Merlita, Nana Celia. Wan balasang ko. Isuma ti akin lako iti chicken a Shanghai a makikita. Nangina mo laang, Nana. Nanginginang ang itilako. Ti amo na siguro nalaka ti agaramid. Nagaduti negatibo a comment na kanyak idi, Nana. Ay ka agsardang mat siguro itan ata napadasan na matang. Mapan gayam ti oras kung kunanan tupay idi imay dito isturkaw. Ay, day ti parikot iti daduma a customer no maminsan, Nana. Agreklamo da adagos iti presyo. Di da panunutan ti rigat kan sakripisyo dagiti agnignegosyo. Day taket nga raw. Ngam no ijay mall. Apaw, uray na kangingina. Di da mo't tawaran. Very true, Nana. Gusto ano impadas na mo tapno saan asumanao. At least ita, amunan. Wan bilibak nga rudking ka. Taoray sumanauda. Itultuloy mo latta ti negosyo. Husto day tangar aramida balasang kaw. Uray anya pa iti bagbagada. Di ka agpaapit taw. Gagangay na laang dayta kadagiti nagatel tingiwat na. Ay, talaga, Nana. Talaga ajak to pulos paapik to kadakwada. Anya ngay kumatibibiyang da kanya. At saan mo't nga isuda timang pakpakan kada kami nga agina. Talaga akayat ko ti makaurnong para iti anak ko, Nana Celia. Ay, nawaw! Nasaya at man kung saan ti aramid tayo at dakat adalat ta maibagati sa bali a tao. Lupay kasta, di tay agpaapekto, di tay maupay. Itultuloy tayo latta, tinarugyan tayo. Iti kasta, agbaligi tayo, iti anyaman, a plano tayo, iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. I don't know, man. Also, Ay, I have a question. So, Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang they're Tarabay. probably not getting their bang for their buck. So that's probably one of the reasons why Twitch is promoting us with so many fucking ads. Ay, That's the one nawaw! thing I'm pissed about. Listen, you do you. Programa, I don't apakay give a shit. You tampukan, wanna have kadagiti 100,000 agduduma, viewers, apasamak, that's itibiyag. on you. That's Mang good. tadray You aw, live. You kan do you. liwliwa, Whatever, kada I kayo, don't care. But if paggani that's the reason adungdungan. why, Paglinglingayaan, My ad revenue kapayatan is down. din kay and that's panagtrabaho. why Twitch is Ken, making panagin me inana. play Ay, tens alawaw! of minutes of ads per hour. Now I'm gonna be a little bit pissed. I think Naragsak na yung kay now I'm gonna be a little panagdangdangan. bit like, Kaya't yo, kulaan maybe nga we shouldn't ipakaam do mo, this. nga may salaang to channel tayo. Dahito laang Jovi I think, Almoite. Awanen it's sa not gonna Balipay. I think it's not gonna change. Ita, sagutan da kayo, iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. People are gonna start Ay, finding alawaw! new bots at work. Anya and we're gonna ginadamag be ko, back to tatang? where we were. Anya man tinatamag mo aya, Fatima People anak like to ko. cheat are gonna cheat. Nalugi mat gayam ti restaurant ni Madam Vivian. Ay, wag. Nalugi I love it. nagpaisaw. Don't you guys love it? Isu nga ano I dagiti love kalugaran tayo, anawanan Yeah, iti so I was- trabaho. Di mat itjay ti pagtrab-trabahuan ti asawa ti kaaruba tayo.
wow. Ni Roldan ka day. No idea. Wen, tatang. I had no Husto idea. ka. And I talked to some May of sa my ni friends, Roldan and ka they were nang itinawanan iti trabaho. Aduman nga rudan at i-jobless a kalugaran tayo no kastalaan, tatang. Barang ada mabirukan da pagtrabahuan da. Kasi naman, Hayo na yun. Manayunan manan titambay. saan mo't kidyabasol ni Madam Vivian? Di na mo't siguro nagayatan, tinapasama kiti restaurant na. Umarak pa man Glenda, bakit? Ay nawaw, sa gino ti papanam, awan mo trabaho mo italakay. Daita nga rod, bakit? Awanan ti pagtrabahuak. Masiksikuran nga gililad lang iti balay. Kat sa dino nga rin ti papanam ngay. Sa dino kumapay nga. Agsapulak iti pagtrabahuak ah. Ijay. Hindi palengke. Adda ayamat hiring ijay. Santay amaamuan no sa anak amapan. Mangan kape nga ron, sakbay amapan ka. Mga anak tulat na sumangpulitak, bakit? Nagkapiak mo't itay. Di mo man ipilit ti kayat mo. No imbagak amangan kapay, agtungpal ka. Di kan agpatangkan, taamangan no anyapay ti mapasamakan ka ijay. Agkape ka lakay. Agyabanak, bakit? Agtuwa ka. Tadati good news nga ibagakin ka. Anya ti good news mo. At damag langin pagtrabahuak, bakit? Sa anak kong nga gistambay. Sa dino mat lakay. Agkargadurak latan niya palengke. Okay lang kan ka? Okay lang. Trabaho mo't dahi siya. Sa anak mo't anapili no trabaho ti sarita. Maano sam nga ron? At amot kit di ti kariton, bakit? Sa anak ka marigatan unay. Ijay mo't gayan ti pagtrabahuan da pari edi. Ayan. Uwan, bakit? Naimbag ko nam tanaranak ida. Isuda tinang ibaga, ano kayat ko ket agkargadurak, may mayaton day dyan. Yung dagil iladak lang, iti balay. Nasa pamot arimwar nila kay mo, Glenda. Napan iti paningki na nasuping. Ay nawaw, anya ti inaramid na ijay. Awan mo't pwesto yu ijay. Awan ti pwesto mi. Ngam ijay ti pagtrab-trabahuan na itanana. May samot tin akargador nila kay ko. Naimbag man ta kinayat na. Wan mo't nana. No may papan iti trabaho, kat saan mo't anaarte nila kay ko. Kasta ati mayat. Doan niya ti adda, ay kat iso ti anusan. Di na nga min kayat dayjay ti agil ilad lang nana. Alagaan nagagot nila kay mo. Nakunayo pa'y nana. Iso asaan kami nga agbispisin ta nagagat nila kay ko. Adda ka di am mo na ijay. Naimbag man ta nakabirok adagos ti pagtrabahuan na. Adda na. Kargador matlaang ijay palengke ti may sa akong pari na. Mas daawak man, tatang. Kanayon meten arum-rumwar ni Roldan nga asawa ti kaaruba tayo. Wala, tadamot din di trabaho na. No kasta, ada na birukan nan apagtrabahuan na. Day pati ko nam, nagagagday dyan niya. Anya ngay mo ti trabaho na itatatang. Kargador, di palengke. Anyat ko na yung tatang. Kargador, di palengke ko na. Saan ka matatulong kay? No kasta, kargador gayam. Kapag kasta tinaksyon mo. Sa bagay, bagay na dayjay tagbalin a kargador. Anya ko ba itano kargador ti trabaho na? Tapno ibagakin ka. Nadalos at trabaho na ijay. Iso adi mo uyawan. Mangidordoron matgayam iti kariton iti palingki ni Roldan a kaaruba tayo na nasupeng. Wan, kargador ije palingke. Apay ka day. Awan sa matandadum a pagtrabahuan na iso akasta nana. Ay nawaw. Saan matadakas no kargador ti trabaho na? Ay na, nakababain nga tanana. Nang runa pa'y numakit kita da kadagiti kalugaran tayo amang idurduron iti kariton iti palingke. Nadalos at trabaho day jay. Tinapatag akit adda panggadan na. Ay na, no siya klamay sa. Jak kayat ti trabaho akas jay, nana. Si kalaang day ta.
Sa balimot ni Roldan, saan anaarte dayjay no trabaho ti pagsasaritaan. Ahaw? Talaga lang kit di ang anusan na. Taawan mo't sa balay apag trabahuan na. Ay na Fatima, pangaasim tadi mo iruruman ti padam a tao, gapula ang iti trabaho da. Saan anasaya at ti ugali akasta. I don't know. But I'm really happy. At hiring ijay sentro, Roldan lakay. Yeah, I know. I'm excited. Abay ko man, no, dati hiring, bakit? Ay nawaw, anya kumapay ngay, agaplay ka Saan na nakasapulan, bakit? Anya? Ang damot hindi trabaho. You know, Apay what nga happens when gaplayak we get pa too lang. excited? So Kontento don't ka get nga too Roldan, excited. iti trabaho But, ita. Wen, bakit? but, Okay lang, ba't no kargadura ka lang? Awan ti parikot dita. I'm happy. I'm Tinapatag really kat excited adda about ti one trabaho. of them. I'm Okay, gonna try not to adda say kang anything. kadayta. I get really Si kaman excited gid about eh. things and No talk kahit mo about tag them. trabaho ijay, mabalin mo't ngaag-apply ka I'm really bakit? excited about Sa one anin lakay, particular one. ano saklatan ti mga isurusur iti kong kumpurme. At And then least, the other one makainanaak has no the kaano potential to akayat also be ko. really good. So, we'll see, chat. We'll see. I am Ay going to na, be in una yan. Colombia for 2 weeks. Umabay pay lang kanya kat sa bali pay mo ti payud na. Next Okay ka lang ka di, So, Fatima. next Sunday Ha? is going to be Kasla my ka last sarsarita mo ti bagay. I'm gonna be going to Kinapudno na, si Kati Parikot Roldan. for Apay ka di. Mabalin ka ding o madayo ka kanya ka? Ha? Medyo sa bali nga minti payud mo ka. Ah? Gagap-gapok lang kita palengke. Nagtrabaho kami maning. Pasensya ka na. Iti malikudan latan ti pagtugawak. Tapno saan mo't anak kababain kang ka. Ay wan, nasaysaya at pay. Umabay-abay kan tumat nga may. Ay, siya kung ti masiksikuran tatang. Papay, hindi ti pa kasikuram. Ti payud ni Roldan So just let me know. Anya? Let me know if you're Agasam man, imabay kanyak ije paradaan itay. Katay na, sa bali ti payud na tatang. Unay kan. Naglingat siguro among matakargato rin yung palengke. Grabe nga rod tatang, nagsakit iti agong. Rupay kasta. Irespeto lang tama ti para matawa. Kasanumat nga irespetom ti kasjay. Santo pay anabanglaw. Kargaduro nga rin din yung palengke. Alangan mo't nga agbangbang lupay lang. Jack amount tatang. Tila man ngamin matbadlaw mo. Nagsasaw ka kas kala perfecto. Normal lang mo't tikas daya. Urese ka mo't naglingat ka. Unusan ka nagdigdigos. Sa bali mo't tipayod mo But like, that's not what I want to sell to my kids' audience. Ape, anak kami suot ka nagawid But no, lakay. these are good. Naranak Like, na rin ni I'm Fatima wanna yung paradahan list ni Tay for, like, Bakit? Kay? some soft Di na kaya't nga umabayak yung kuwana. Tas sa bali ka nung tipayod ko. Ay nawaw, imbaga na day takan ka. Un, bakit? Masakit mo ti kasi pa nagsasaw na ka na. Apay ngamin nga imabay ka kenkwana. Angot lingat kan samot ngamin. Saan mo ta? Nagbalo nakmat iti t-shirt ko. Nagpulo sa kidinalpas ti trabaho mi. Anya nga nga rod, no kasta ti panagkita na ken ka. Awan maaramidan tayo. Wala. Yung saan mo ta nasayata pabainan na da tao? Bakit? Talaga nga adda tao akas kenkwana lakay. Maawatan tayo latan Saan ko maaday ta ti pagsakitan tinaka mo? Amangan no inton madamdam akit di mo matin kayat ti agtrabaho ijay. Saan mo kit di bakit? Nasakita anak lang. Ngam agtrabaho aklak ta. Bakit? Ingredients and the label, and then if it's good, then yeah, sure, we'll do that. 10th wedding anniversary tamat gaya man inton Sabado. Roldan lakay. Wan nga rod bakit? Nagparta. Yo, bro code. Anya nga iti plano. Ha? Ag-celebrar ta ko ma. No okay lang kan ka. Agpartita iti baboy. Like Isupay agastos bakit? Mabalin mo't amanok latan.
Adamot urnong talakay. Umnas nga ro ti budget ta. Wen lakay. Mano atawan matan ngagtrab-trabaho ta. Agpa-Thanksgiving tamad nga ro day. Mabalin la tamot tapno mamaminsan ti gastos. Sige. Agkita ka nga ro, no dati ilaklako da ababoy dita. Jay ka ba ilang tabayatan bakit? Jak kayat di makautang kunak manan. Wen lakay. Oray siyak matan. Jak kayat di makautangan niya. Agparti kami iti baboy inton Sabado na nasuping. Umay kayon to Ay nawaw. Apay ngagparti kayo. Anniversary mi kinilakay ko. Kan Thanksgiving matlaangan anana. Aya. Wala na. Di matang kayo pa iti baboy. Italaang mananana. Dakkel siguro, tibat matgadan nila kay mo ije palingke. Sakto na ang matnana, ngam tinapatagkat adalat na. Mano atawan na matan ngagtrab-trabaho ijay. Sigurado adakkel matan ti urnong niya. Deserve yo, tagpada kayo mat, anagagat. Ang parte da roldan iti baboy ita. Mapanta. Inta makipangan. Anyat ko na yo, tatang. Niruldan a kargador, agparte iti baboy. Wan, apay ka rin. Ay, nawaw. Ada kwartada aya. Ang trabaho dapat kan bakit na? Kat no kargador lang, matiji palingke. Pangalaan da kumangay iti igatang da iti baboy, kat no nagnina ti baboy ita. Gaputa kargador lang. Ipagarop mo, adi na kabalan ti gumatang iti baboy. Ay, sos. Amangan mo't no inutang dala ang ti baboy apartyan da, tatang. Ay, una yan ti kasta ka panunuta manak ko. Pudno ti ibagbaga kanya. Ribo ti baboy ita, tatang. Pangalaan da ngay kuma iti ibayad da. Nagapulakit di iti utang da ita, tatang. Para mag-atat tao. Ay, nawaw ka. Agparti mat gayam daroldan ka ni Glenda na nasupeng. Wan, wedding anniversary kan Thanksgiving ka no. Ay nawaw, agin babak nang mat dagita atat tao. Anyat ko nam. Agin babak nang dako nak, nana. Agin babak nang mat nga ibagbagam dita si kakwati ma. Kawan mat, kargador lang mat ni Rolda ni Jay Palengke. Pangalaan da ngay kuma iti kwarta nga igatang da iti babaw. Gaputa kargador laang, awanan karbangan dangag parti iti babaw. Anya a klase ti kapanunutan da ita, Fatima. Ang pakada kon Glenda. Agyamanak manan iti makan. Nalanitan mo't lang ti subel. Awan anyaman na, tata isko. Oh, alaan nyo da ito, tata. Ano, anya na ita? Karni, tata. Tapno maramanan mat ani Fatima. Saan mat ngamin nga imay? Nanganak lang arudan. At dapat ila itik out ko man. Adamat kit di sobra, tata. Ay na, agyamanak manan abalasang kau. Isu ang mabinbindisyonan kayo agasawa. Tanasaya at kayo. Iti pa dayo at tao. Karnday, para kang ka. Ay nawang, apay anang iyawid kayo pay laang, tatang. Para kanukan ka, ako na ni Glenda. Ay nawaw, talaga aparam magmut day ta Glenda. Alam kita si Dam. Kukwayon, tatang. Pagan anok mut day tangay. Yak mawatan mo apa kasta ka. Si kalangarudan ti maikan. Kukwayon, kunak lang arudan. Ano di mo kayat di saan lang. Kukwak ano di mo kayat. Naimaski di ka. Kukwayo lang Anya kumaitangay. Sa anak mutkat nga agbibisin iti karne, tatang. Yak amukan ka. Yak amaw no nangalaan mo ti kasta nga ugalim. Saan mo ta kasta na dinanang mo kay? Nalabasan ti panangiruruman da di ang Fatima kadatala kay. Ungarod bakit? Isumot lang ti bagbaga na iti katrabaho ki di palengke. Makitang data. Uray ijay palengke. Di manunin ti istoryana. Anda kaya ro. Karagaturak lang mo't kami. Anya kumaitan no kargadur ka.
Iso ano ba ti pa nagkita na kadata? Bakit? No kargador ka? Saan ang mabalin nga agparti iti baboy? Saan ang mabalin nga agselebrar iti anniversary? Saan ang mabalin nga agpa-Thanksgiving? Ay, diyak kamugan ko na bakit? Aglablabos tingiwat dahi akaruba. Uray kargador ka, adamot kwartata. Saan lang ang isuda? Marana aklang di ta Fatima, makangag at talaga kanya. We're always there talking shit about Mabit man lang, Fatima. Yo, Apay, Glenda. thank you for Mabit 85 lang, months. tadda ibagakan ka. We never talk shit. Anya ti ibagam? We're very nice. Anay ko. And Apay very nga kabil ka ngay. Para day ta iti panang niruruman mo kada kami nga agasawa. weird, but Anya? you're a little weird. Uray kargador laang ni Roldan nga asawa. At damot kwartami. Tatlo ibagakan ka. Saan ang nagtaod iti utang ti baboy a pinartimi? Fully paid day jay tapno ang mom. Ha? Kan may saan aga puta kargador nila kay ko kat awanan karbangan mi nga agpa-Thanksgiving kan ag-celebrar iti wedding anniversary mi. Ay, kuha, Glenda. Maminsan pa'y nagdamang bukan ka. Saan lang aday tati maramanang kanya? Nawatan! Ay, nawaw! Di mo idadanas ti padam atao gapulaan iti trabaho da. Mangup-upisi naman kan saan, rumbang laang nga irespeto tayo ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. I'm like, I'm pushing it. I'm doing the dry shampoo. Ay, nawaw! Yeah. Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasama, itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Anyone get pit rashes? Can someone give me some Naragsak nga ingkay panagdangdangan. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. not deodorant? Ay, nawaw! Mirna! I've been using this. Mirna! Sa dinutan mo! Adaak dito'y salas. Apay aya. Bigbigatan man akas ti panagsasaom kanyakon. Apay aya. Nangiduli na iti maron Apollo. I'm always Jak on manon fire makita. here. Kitaam iti We're drawer always ah. on fire. Jak nga ron makita ijay. Ay nawaw. We know some Usaram tell ngamin me to change my tamata. deodorant. I Mata love ti my pagbirot deodorant. I mo. do not Saan wanna kat change it. atangiwat? I'd Jak nga rather ron makita. die and Anya get kalakit di mo boils tan. in my skin Una than yun change ay my alari. deodorant. Kastala ka na yun. No, I'm Umay ka man pa, doing tas that. kati mang birok. Kasapulak I am da di not Apollo. doing that. No agsasao ka, No. kunamlan asino ka. Are you using Mabalin mo't that Philips akasarita laser? nak anasayaan. Oh, Saan yes. akas ta nga inuunot Wait, aka na yun? you are Makapahay using blood kan hair tumay. removal Tumagder ka dita. treatment, Tajak Bob? kaya ti mala daw iti lakad ko. Wait, that's interesting. Nangag ko I am apupkawan na using kanila it. kay mo I itay am agsa using pamari Mirna. Is that- Kasjay mat is that aka where na it's yun, from? Mare. Una yan, ti kasta ang klase ti asawa, Mare. Unget lang nga You're unget. using it on Naku your nampay. kids? Awan ti aldaw asaan nga agungat dayjay. Naimbag ko nam ata maano sam ti kas di ang klase ti asawa. No siyak ti si ka, jak lakit di maano sam ti kasta, Mare. Nasingpat laang mat dayjay no adarikrik naan na. Una, tawan mo't sa bali ang mga sikasukan ko, ana. Siyak laang tinamnamaan na, Mare. Malagip mo idinagtrangkaso. Apo, nakasingsingpat kanumot kanya. Uwan nga rod, Mare. Madlaw kumatla ang daytakan. Jak marod maawatan no anya klase ti kapanunutan ti adakan kuana. Nangato ti boses na tunggal ada ibaga na kanyak. Jak amo no anya ti kayat na apanaknakan iti kasjeng aramiden na. Ibagam takasarita na ka na saya at, Mare. Narigat nga ta, no unget nga unget, ti kabalay. Anay ko,
Alay, bakit? Mirna, bakit? Ay nawaw. Anya manantian anayam di talari. Marigatanak nga And I umisbo, close bakit? my eyes 'cause I think I'm Nasakit gonna na go umisbo, ah. blind for Anya? Itaray na ko may ospital. like Anya manantikin-kinan mo aya. it's supposed Uno, to like iminom ka remove manan your iti soft hair drinks. permanently Alamat or na some bakit, shit. please. Itaray na kayo ospital. Agpalas ka nga rudan ah. Yeah. Tulungan na bakit. Diyak kabalan tiyag Hi, I'm pulis. here. Hi, Anya? Lisa. Welcome to Please, Stream. masyal ka Hi, kumakanyak. Fujiyama. Talaga ang marigatan Happy ako Sunday to you mismo. too. Diyak pa'y kaya't timatay bakit. Happy Ay, una yun, Lari. Putting out new words to use quite soon. Kay, kumusta mo tanti marikrik nam si Run Kalare? out of Ay, new nawaw. words to use. Ano tiraramidan niya dito ospital na nang? Anya kumapay, o may kasarungkaran Very na. excited for heart Nakaispuak to be itayo, Lord yun na nang. Apay, anya man ang tinar-aramid mo. Apay akimaro ti an-anayam. I'm so excited Iminom for kami it. lang matiti soft drinks na nang. Those can make Ay, people namanaklay. blind. Glasses Namu kastimot recommended tanti if prikto na kanya. Ay, tangken ulo kan tumo nga But may. every once in a while, Among I'll, amay like, parit ti soft drinks kan ka. Naimbag ko nam tauray ka nayon mo nga ungtan ni bakit mo. Ket intaray nakalakta dito'y ospital. I definitely Oo na nang. Makitam data. Oray unget ka nga unget ijay palayo. Ket isakit nakalakta ni bakit mo. Pagyamanam kumamu data ah. Kituan mat na lang. Isumot tiraramidan. Kasta ti bagbagam kanya. Ngam sabali mat ti istorya dagiti kaarubayo ang makakikita kan makangkangag kada kaya. there. Intaray mo kanong magayam nila kay mo ija Oh my ospital God, Mari I Mirna. hope that's Wen not mare, the first thing intaray you ko hear takim if maro you're ti doing the an-anayan stream. na. Isumit Hi, lagayam Faye. Can you amare. ignore what I just said, please? Ay nawaw. Anyat kayat mo asawan, mare. Isumit Yeah, lagayam please anatal na ti ignore balayo. Awanen mangagmi apukaw. Anya? Pudnumat Mare. Manung aldawon anatal na ti aglawlaw me. Kumusta mo ti kasasaad na ija ospital? Tanda ni makarwaran, mare. Bareng agbalbaliw mo tin amare. Para makita, mare. No saan pa nga agbalbaliw? Diyak amon, mare. Oh, alam na kita, oy, Mirna. Prutas kan natang matdagita, tatang. Para kan lakay mo, tapno agim bagay. Agyaman atatang. Ibagam ngamin aliklikan na ti arak kan soft drinks. Apay, adadenggen na dayjay aya tatang. Awan. Isumot lang ti kaasay no agpatangkay. Narigat ang mabagbagaan dayjay a tao tatang. Kanayon tupay anapudot ti ulo na. Kunam itaa ta adarikriknaan na iso asiming manen. Anya, Pudnumat tatang. Kitaam no maimbagan dayjay. Nalastog tumanen nga agsasao. ay nawaw. Iso siguro mo ti kinatao na Ay nawaw. Saan mat akas de dagiti dadakkel na tatang. Ano samlatan? Addan to siguro pagbaliwan na. Hay, no siyak ti mauma. Talaga apanawak dayjay alari tatang. Awan ka di taramidam bakit? Apay ka de. Makain inumak. Anyat kunam. Makain inumak. Mabalin ka na ayala anak iti danom. Italaang manen asaan kang agung unget amang ibaon kanyak Agawa am atanay makain inumak kung bakit. Agin sisingpet ka man ako nakon. Hindi bakit mo't. Sa anak ana irwam ana singpet ka kanyak. Apay mo't ka nakastati bagbagam bakit. Di nakadi ay ayatan. Wen ata no adarikrik naem. Nagsingpet ka. Hindi bakit mo't. Ay nawaw, nakaumay kayo mo't nanan. Wala, takayat ka kumustaan. Nasayatak mo't nanang. Awanan tinasakay. Awanay, Kita tama nga numakisyat ka manun. ninanang mo't. Di mo parigatan ni bakit mo, tapno saan amaumakan ka. Kan mabalbalain, di mo ungtan akanayon. Kasaritam itinasayat. Saan mo't nanang? Di ko nam siguro kadyak ka mo tar aramidam. Ungat ka kanuma nga ungat. Manungal dawan asa anak anagong unget nanang. Ita lang at masakit ka. Anya nga minti gagarayo aya. Imay kay salang matap no sermonan dak.
Ti kanyak laeng, kat di mo kumaungtan ni bakat mo. Tano masakit ka, kat iso ti mga asikasukan ka. O, ato yung ti kamuti nga order mo, Mare Mirna. Agyaman aklaunay, Mare. Adamanan mailing ta. Wala. Ada ka din nila kay mo, Mare. Adda, Mare. Apay ka, day. Nagbalbaliw samot tan, Mare. Manmanumot tan amang mitipukkaw na. Ay nawaw, saan tay asigurado, Mare? Amangan no agin-agin laeng manen, tamo na akasapulan da. Dayjay laeng, Mare. Para makita ano agsubli ti pigsana, Mare. Makita man nupod no ti panagbalbaliw na. Saan matan nga ubing nila kay mo, Mare? Saan nga ubing angam sa bali mat ti ugali na dayjay, Mare. Ayan ti kalugong ka. Kita am iti malikodan ti ridaw. Awan mo dito. Naa, papanam ngamin aya. Awanan bibiyang mo. Naa, timmangsit ka manen. Irwar mo kit di ti kalugong ko. Ngano inlemeng mo. Ay nawaw, pagan anok ko mga ilumengay. Ayan ang aruran. Apeng awan dito. Adday ta, mayat manen ti riknam, iso akasta ka manen. Mangrugi ka man ako nakon. Kalugong lang ti salsalod sudak. Nagadungmot ang ibagbagam. Idi agsaksakit ka, nasingpet ka kanumak kanya. Itaapi miksa ka manen. Ay na, jak amo laray. And I have not been like Adaak, Mirna anak ka. Sumrot kayo nana. Agyaman aklaunay. Agtimpla kay latta iti kapeyo di tano kat yu ti agkape. Wag na kong. Nilaringay. Awan nilari dito'y balay nana. Ay nawaw. Napanan naman ang. Jak amo nanang, di namot imbaga. Ay una yun day dya tao. Naimbagan manen, iso akas jay. Agpaliwawang manen. Talagang awan manak nakam day dya tao ah. Agung unget kit di pay itay ah. Na, apay ngay kat binagbagak mag. Sala na singpet kanyak no darikrik naan na nanang. Kanayon laangan akas jay. Isubliksan di anak yun nanang. Anya. Anyway, I feel you. I love Laupit anawan, simbang bay kanya. Ay nalari aya, mangbabain ka. Ha? Apa ka na? No nabartek ka, iturog mo. Di ka agriyaw-riyaw dita. Tapno saan ang madisturbo ti karuba. Anya ko mati bibiyang nakita kang ruba nga. Mati suro ti mang pakpakan kanya. from Ipapudot mo manggiti ka pa, tagkapiyak man. Anya? Akawam tunay, makakapiyak. Busi kalaunay mo. Oo na, sakti lalaki. Sakti lalaki sa pagserbi na. Pamarang laang manang gayam ti kinaimbag nga impakitam kanyak idi masakit ka. Napuyat hansamot, Maritinay. Napuyat tayo nga agkakaaruba, Mare. Apay, Mare. Disturbo mo ngamin nila kayo ma. Agriyaw-riyaw mo't idirabi. Pasensya kan, Mare. Naggapuan na day, Jay. Aya. Jak amo no sa dino ti nag-iinuman da, Mare. Mayat man ngaminan, tirik na na, iso aday jay. Rimwar man na, ti kinatangsit na. Ay, nalabas mo't tanday tanga asawa, Mare. Talaga, Mare. Nalay nga agpamarang day jay. Ngam no maditirik na na. Apaw, nakasingsing pat. Ikamon iti pagnakman na, Mare. Marmarwam ti asawa akas ta ti galad na. Did my sister post a video with my nephew? Mirna! He undresses. Mirna, anda ka kaday. Adaak dito'y tatang. Sumarap kay lata. Anya ti masapulyo. Lalapasak ni Larry, ijay store itay. Apay nila kay ko tatang. Arak mo't manan ti sangsangon na ijay. Nung makatawunan na kasta ti aramiden na. Binaybay ako na tanaw maakmatan amang bagbagakan kwan. Kumusta man, titrato na kan ka. Awan nagbaliwan na tatang. Kas itisigod. Kanayon nga agong unget. Oo, nainayat ti kasta. Agungot tuman ano agawid.
feeling gusto man nun. Di kaya't nakat iso ti pagserbya. Give and take kuma, taagasawa kayo ba? Iso ka nung nga ti padre di pamilya, iso nga oray kanayon nga ong tanda. Uray ibabainda, masapol ka no apagserbya. Mangitasar ka man iti kanak merna. Ay nawaw, inlutok lang nga ro doon. But Di you mo guys ka are baalan ti agao aya. people here, right? There's Agreklamo ka? Maan ano nga min aya no agdiritso ka ija Sorry? kusina, tas ikamat ti makaamo nga agao iti kanan. You guys have kids Da ka nga ro nga asawa. around. Ay, You guys makaong don't have malaki, any di ti kastyo cameras kanayon and any Na recording? yung pagkumamot, ano makisarita ka anasaya at kanya. Saan pa'y mo nga ro? Nakatangtangsit ka kanumot. understand that, Ngam no but agsakit ka, apaw, myself kas kala natutukan and abiso many ko. other Awarin peers ta ato have asaw. streamed here Mangidasar ka in the kidin iti past. kanak. And so we're wondering if something changed, if there is a Bakit? policy update. Bakit? Unay ka matun, Lari. Amo nga They agit ina na got away datao. with it. Okay. Kumaro man ang tiyan anayok. Bakit? Anay ko. If you Mapan see kay me, di you ospital can ah. actually stop Itaray mo moaning. matibagin. Okay, but there is non-written policy about it because I Please, italaang actually man looked ang and I anangag ko couldn't day taa. find anything about it. na. Kasyan na ka diya. Say that ibagbagkan ka. You don't have Nalaing to ka have nga it pagpamarang. posted. You Sa can kala na just... singpot no ada Are you the riknaan. only manager Baka mo ka matun ay tibagin. Awan matun dong Okay. gamasao. No anya ti amo, mukat isumat ipilit mo. Narang. Ay nawaw, anya ter aramidam dito'y balay si Kalaray. Kumaro man ang tiyan anayok. Narang. Anya, Kaduan na ko may ospital. ala, arak kan soft drinks pa eh. Kasyan na kumaarang. Di nakmat ngaminan pagan ano ni bakit ka. Wuna na umaday jayan kan ka. Ure asino man mauma no kastalaan. Unay kan anak ka. Apay ka di tatang. Apay mo takas jay tinaramid mo. Apay di mo intaray ti asawam iji pagagasan. Wan ata feeling bus no dat duma. Kanayon laangan nga agong unget. Salaang nasingpot no kas di ama ditirik nana. Kasanaw na dadagas ang napasamak ken kwara. Ay natatang nauma akon. Di kalamasya ni di tao. Uray ni Larimot, awan ti kaasi na kanya. Wan angem saan mo't anasaya at abay-bay amjay tao. Inaramid ko ti kasjay tapno makaamiris tatang. Tapno maamiris na dagiti bidtot na. Saan mat amabalin ti kasjay aramiden na kanyak ah? Wan Asano ak angem. ngay mattatang. Mano atawanan nga agan ano sak. Give and take kumamot at agasawa kami nga rod. Kanji pa nagsasao na launay tatang. Jak kayat ti kasjay. Agbalbaliw ka man ngamin, Laray. Awan dakas nga raramidak na lang. Ay nawaw, saan agumura ni bakit mukin ka no amom ter aramidam. Mangrugi kay manan. Siyak manan di kamali ti imatang yaw. Tapa nagsasaumlaunay kan kuana. Saan aga puta si kati lalaki kat si kati boss ijay balayaw. Ti lalaki ti rumbang amang idaulo ti pamilya. Saan ayan na nang? Wan, ngam sa bali mo ter aramidam. Kasano sa bali? Wan taimbes asikati mangidaulo iti pabilyayo kan mirna tapno awan riray. Saan? Tamadi mo ti pakpakitam. Saan anasaya at ti kastagalat Oh, kasawa? are you Nga waiting na, for a una na lang. wheelchair? Your Basol ko. matter is Basol way mo at more talaga. important than Iso nga mine. agnakam ka Go tanay. ahead. Nauma mo ni mirna kan ka. Yes, go No makarwar ka ahead. Your dito matter is ospital. way more Agkid daw ka important iti than mine. pamakawan. Ka nagsingsingput ka. Agdaman, wano awan ti kasapulam kan kwa na. Sa pulpay aya. Amaw Yes, ti ko na ni no, bakit for mau. sure. Sa Okay. kalaang ka no We can nasingput just no go, masakit you ka. guys. Di It's ka just mabutang really no panawan na ka, strange. ah? Siyempre, mabutungak ba't ananan? No kasta nga. I feel Aramido, like the mall no is anya, ti may considered a parbaw. public place. I've been asked, like the only reason
why I wanna see Iti it in biyak ti writing is agasawa, because ada ko marespeto iti tunggal I maysa. like knowing- Give and take I kuma like kanayon. knowing Saan the amabalin law so asikala that I ang ti know pagserbyanda. what I can do Aramidem and what nga I ti pagrebengam cannot pas do. asawa, tapno naragsak ti pamilya. I have experienced Well, papagayam, specific ditan stores tinagibusan not iti allowing maysa a recording. pakasaritaan. Dito'y That's a drama tayo. normal thing. That is the Ay, store alaw! policy. Isagsagot However, kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. yes, I would love to try a sample. Thank you so much. Ay, nawaw! What is this? Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Okay. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adundumen. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! What kind of burger is it? Signature Naragsak Bravo. na ingkay panagdengdengen. Delicious. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel you so tayo. much. Dahil laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. That's Ita, sauce. sagutan So na kayo yummy. iti sa balimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat umay mo ibaga pare pilo. Agsyat tayo manay pare alang. Ijay. They should have Sabino ko some sort mapay. of written Ijay malay manan rule ang. Amangan no agungot ni that bakit ko pare. says that you Ay, no. cannot stream here. And Tapi I ang actually pandir ka looked it up kininita. today. Git kalibin mo laang mo teta. San kayo pa'y mo't anak ka sa? Funny enough, I Ah, tried di may palubos looking sa paritan if they na had kapare. any rules regarding live Di ka streaming. paabak ah. Kasanulangan no. Could not find anything. Urahin ka di balayin ton malam. Siya akong ti makaamoy ta arak ang pulutan ta. Intun di katlaptan ti malam maray. Kalpasan ti trabaho tayo. Tapno makapagrasuna. Nakitak day chay anan. Ha? Ay nawaw. Oh, let's Nakitam go dan niya. through. Kinasarit na nakaday di apilong. We can just say Anya we're manan leaving. timbaganakan ka. Inawis na ka manan. Oh, Saan ba't? Bakit? yeah, Ay di yeah. nakman ulbudan si ka. Pud mo ti bagbaga kanya. Do you guys think I was being too much? I literally just wanted to see what the Sigurado rules lang. were. Saan ati barkada kang And I bisyo wanted ti to adda see iti them utak mo kung nagtumo. Written because Wen, I amok feel daytan. like this lady Sana was masapol nga just making a ulit-ulitan. decision on Mala, the si kapay man fly. ngarod ti agluto iti That's pangrabyan ka. not the way the rules Kapay nga siya. work. I Abda want ka to man. know what the rules Day are. off mo ita, saan ka de? Wala. Wala. No, Agluto ako, tapno awan ti ado I asaom. wasn't trying to be like a Karen or anything. I was legitimately just wanting to know. Dituyak pa'y man amaturog na nang. Ay nawaw, Okay. ada ka diti diyo na kinaawatan kanalan. All right. Saan pa'y ngarod anagawid katrabi Yeah, we're gonna go. I really wanted to use the bathroom, but we can go somewhere else. Nagiinom lakit gidagijay. Kunakman no sarden na ti panagin inom na. Saan pa'y The anak bathroom? nakam? Dandan ni maustal iti kaiinom na iti. Hay, amo Yeah. pa'y iti dayjaan tao. Noan niya ti imbaga ti gayim na anabisyo. Kat It was iso mo in ti aramidon na. Spanish. I can Anya, read it. nalaka ang ma-impluensyaan dayjay nanang. Oh, maybe it is here. narigat mo ti kasta. Napatpatag pa'y gayam ti bisyo kan barkada na. Ngam iti sika. Clothing? Ay, nakunayo pa'y nanang. Oh, I might be Kasanula breaking ang that lumaagdaan kami ton iti anak. Ay, siyak ton Disruptive ati behavior. marigatan. I don't think we're being disruptive. Or video recordings. Pare, pilo. Oh. Agawid ahon. Video is Sigurado nga acceptable. burura yun nininitay Oh, din for balay. commercial use. Ay, We're no. not doing it for commercial use. Video is accepted for apanak mo sana non-commercial and kagawin. non-restrictive purposes. Hindi, agrasun Okay, hold on a minute. I'm gonna take a picture of this. Di ba kakangkuanan no? Ang Should we saludson, be pare. Karens and show this to her? Mabit lang pare. Tagpano na ta. Video is Nakabutbutang acceptable dahil siya no for makaumat. non-commercial Ano purposes. mo? Pare. Iba ka maintugot na kanibaw si Manila. Okay. deliver yun. Ha? Sigurado nga dumanan ti follow-up okay. question Hold on na a pare. Edi,
Agin uungit ka Hold pare. on a minute. I don't want to escalate, but it's literally wala in na. the rules. Nasta, talamita malay. It's Discarte lang. literally in their Awan rules. makalapay. No kaya tayo din siya. No kasapulang agrasan na. It's actually Alameda, in the baray. rules. This is not a commercial. No Sa di mo commercial tinagturugang purposes idirabi would si be like kalalaki, ha? If I was Nag-overtime kami. making like a Anya? movie Udno ti or magbaga. shooting a Intugot nak ni si commercial. Manila. Ada in deliver me. Oo, saan man na This siya is tuul-ulbudang literally si a kaalam. personal Nairuang thing. kamitin nga gululbuda. Ay nawa. Saan ka gululbud dinita? Udno ti magbaga. Agong ungat ka? Kasalumad gawin. Kaslo ulbud na tao iti You're panagkita yun. making money from the Ibagbag stream. lang It's arudan ti pudlo. commercial. Gilak pa ilapat siyan. Anyat kayat siyo amang nagkaya. Amok dagitan nga istalyo. Agin uungat kayo tapno agbutang kami. Apay, di ka mabutang. Di ka mabutang no maaksidente ka manan, ah. Nalipatam ka di adandali ka maustag. I Iti do kainom wanna mo go to day, the ah. bathroom. Ha? Makamu ka man lang Okay, dita. I'm just gonna go pee Ba- real fast Ay, here. no! I'll leave you. Ang sabli ka din daw! Kasarsari ka pa ba yan? Nga pumanaw ka man yan! on Reggie. I'll smack him around. Si kamot It's galang okay. pisar-sarunwak ni Nita. Hear that, Si Chad? kamot gayong Olive. Kumusta Be kamot good. gan? Okay laan. I'm babysitting. Busy iti trabaho. Si Kangay, kumusta kayo iti kasinsin ko? Ay nawaw. Apay nga agsin na ay Kangay. Masansan nga rin ti panagapon eh. Anyat pagapapaan nyo aya. Tibisyo kun barkada na ah. Kanayon Look, mo tin I'm just amarabyan nga saying, agawid. it's Dato in their nga, own agsapa pa yan ti rules. This is panagawid niya. not for commercial nawaw. purpose. Kunak I man mean, yung yes, sabdan na ti you are panaging inom na. right. Ay nakun kuna na lang They day could dyan. argue Di ko that na kat nagbalbaliw ka she's making money Ulbud na during lang it, day jay but Olive. No ayaban tigayom na. Sumurot adagos. what can I Sumbatan say? naktupa yan ita. Anya? Sugsug namin ni Pilo agayom na. Daytoy mat alan. May samot nga uto-uto. Umayak man, Auntie Susan. I say we just go back to Agtugaw the ka, other balasan ka. spot. Nagyaman naklaunay, Ante. Anyat masapol mo We don't uli. need to Awan bring magkiti. anything else up. Kaya't ko lang ti makiin istorya kada kayo. Narana ak ngamin ni Ninita edi naminsan. Kat na ibaga na amasansan ti panagapadakin See if they pasinsin even bother alan. us Ay again. nawaw. Anyat pagapapaan da. Ti biso kan barkada ti anak yo, Ante. Anya, kunak man no insardenan ti panagin inom na. Saan kanumot, Ante? No ayaban dagiti gagayem na kat mapan kano adagos. We Ay, could nawaw. just walk the Awan other mo't manak-nakam direction da and dya say that tao. we got lost. Tanda nila nga roden natay iti kaiinom na idi. Ita ulitin naman. Day tangarod, Ante. We got Di na lost. panunutan at ikabalay na ti kaasin no maaksidente manal. Ay naapaw. Urayan nan samot amabaldadaw sa agnakaw. Pag But nga I can asim man play the alam. old, Ay nawa. old Apay ka card. dinanang. Anyat Be baso like, ko ya. I'm Ag old and I sing-singput ka forgot what kumamot side dun, we ah. parked on. Awan mo dagas ka naramidag. Di ko nam ide We're kat leaving. insardeng mo ti panagin inom mo iti arak. Eh, gatuan mo eh. Anya nga raw jay indanon da kanya. Iraso nam kanu pa yun But ni then bakit we mo. just keep going to the Asino mo store. tinakadamagan nyo iti day tananang. Nakasarita ka mismo ni Ninita. Saan nga amin nga ibaga ti barkadam kat aramidem. It's No one of those things maaksidente where ka you nga don't hindi ta. ask. Diyan mo't You siguro just nanang. ask. Ay pangasima, Forgiveness huston ti arak. Huston ti barkada. Isag paminsan laang mo nanang. No kayat mo tinaragsak ka Yeah, biya. exactly. Huston ti Oh, arak you ken know, barkada. I Makigayom forget ka kadagiti things. tattao amang iturungken ka itinapintas adalan. Saan ket adagiti tattao amang yaw awanken ka. Arak mo tin, I warang mo think pare they bilo. were avoiding us Sat manin aparay. anyways. They don't want to come out and Anya? talk to us. Apay, kabuteng mo ni Ninita. Sana kasta pare. Sana takas tagin dyan para alang. San ang maawatan ni Ninita reyta. Pare kong lamot to na. Ah, Ito ko kakiti. Tamangir wala kiti pulutan ta pare. Di ka madanagan. Tanong ayatin na ka ni Ninita. San ang makiwin na swas day dyan. But that's the Nakabugbugan, thing. pare. You just keep going until they say Di that ka you madanagan. have been Tatulungan ka trespassed. nagpanunok.
They haven't said that. Nukas Or tamit five. la ka na yon. Nasaysaya atin no agwin na swastalaan alan. Na, kaibagbagak lang nga dahil paaramid ni Buskanyak. Nauma akong itikas na panagras-rason mo. Ay nawaw, di ka di makawaawat, Mike. Nagregat ka lagi di nakasarsarita. Saan asyak think ti ulul that- budam tanakasaritak tibos There mo. it is. It fixed itself. Kanya. Anya, naklaat ka. Ipagarap mo siguro nga gululi magaklangan niya. Ninita, saan I'm mo gonna makakasta? have to get Di ko nang katlikli ka mon ti arak. Ngaman niya nga ita. Awanan, na-impluensyaan na ka manin dayjay apilo. Dayjay apilo, timangyaw awan kan ka kung nagtumot. Sana po doon ta. No ibaga ni Pilo nga inumam We might tisbo. need to Aramidam charge siguro niya. Unay ka, Ninita. Tila ibagbagamot. Ala, ni Pilong ti asawaam. Ya. Agden na kay Kidin. Isumat ti priority. No adda ibaga na, agtungpal ka adagaws. Talaga di ka agpampanunot, Alan. Na, Swertem kumakan ninita. Ngaman niya tinaramin ba? It would be my Tapno ibang kada kayo luck na that the one San time asyak I tinakiwin come na suwas kang to guana. to do Iso camera tinakiwin na work suwas for kanya. her. Wan pati mo Like ngamin now, ibagbaga ni Pilo you can't. agayem mo ti patpatyaw. No anya ti ibagan kat aramidem mo't peeing, adagos. I Kaslay did a little sumatag reading kasawaam. about Sa whether or mag-anana, not da kayo live kudimot. streaming Iso ana uma ni is Ninita. commercial or personal, and it ni seems to Pilo, be ti a asawa little bit of a gray area. Saan Yeah. ako nga agsubli ijay nanang? It seems like Kasano, it may seems tiplano like yung it is a akalay gray siya. area. Awan. Di yun ang namaan nga adda mapasama And the kakalay sa internet doesn't give ikinagpautan me ni a Alan. definitive No kayat answer. na. Di uray ti barkada na lang So, ti asawaan na. because I am Isumag nga rin ti generating priority. income, Adya. Ay it nananang, can be nakabot-buton it ti could- makiasawa you iti could lalaki analaka ang that it is, ma-influensyaan iti but barkada na. at Sakit the ti same ulo lang dik time, na. Ada kang kadaytaa. the Baybayan fact that I'm times. generating Saan laang nga iso ti income lalaki ti doesn't tulugo. No di necessarily na ipangat ti mean maibagbaga that this kang is na. a commercial Basol thing. na mutin aday ta. So, it says live streaming is the act of broadcasting live video content over internet. According, live streaming Anya can ginadamat be ko, done auntie. for Makiasawa personal ka nung or matan ni commercial Ninita. Wag, purposes. makiasawa ka no. Asino nga ti pakiasawaan na. So, Ni I Tito don't nga really XOFW. know what. Aya. Wag, balasan ko. Nagasat day ti tunggal maysa. Ta saan amamartag kan saan anabarkada ni Tito. Amuna ti priority na. It's a Aywan gray area. Saan So akas let's iti just- daduma dita. No let's anya ti walk ibaga ti through barkada here. da. Let's get out. Uray Yeah, pakadaksan let's go da. this way. Aramidon So dalat this ta. way. And we bought Inisyo, everything we wanted, utu-utuda, so it's di cool. I just wanted to dagpampanuno. know. I did get all of the Anya di booze pagsarsaritahan nyo kung kasin sinuulib itay nanang. Ninita nga ex-mo. Yes, I'm Makiasawa gonna mo't go gaya back mo. to the Kawaii prom anya. machine Oh, place makitam and day ta. tell the girl Kapot that na they sabali have ti asked us to priority. leave, and so we will Ikasaran be ti sabali leaving. ni Ninita. Makatawon laang sipod na kiwin na suwas But I kanya. will come back. Kasta talaga. Asino ti mangikalay sa the rest kanya. of my credits Dito nga ex-abro. sometime. Anya? Kat si Kangay Mal, kastamlatan. What Mapanon did he ti tawon. say? Ngam awan lata nagbaliwang. Sorry. I was not. Magbagay mo tabistida mga kasinsing. Di ka mapan iti ayan daninita. Ah, lukas na. Ijay ti pupanan nyo kan nanang. Wen, mapan kami makipangan. Saan ka ding imbaga ni Auntie Susan ko nga? Enjoy lata. Si Kangay, sa dino ti papanam, iti ayan man ang tigayem mo? Ay nakasinsing, agpanunot ka na imbag. Kanyat kahit mo asawon kasinsing. Uston ti arak ng barkada. Saan Just nga say amin you're na ibaga ni Pilo kat FaceTiming. aramidem No, mo. but I don't Tanong wanna kastalaan. lie. Awan I don't like Sika ti lying. mayaw awan iti udi If na. I'm not Kukwam supposed to to ti be doing umapapal. something, I rather not do it. Amangan ko Yeah, na I kung rather di not do tinagturungan ni it. It's Tito fine, nanang. chat. Awan ni Tito dito'y balay. Ada di gardeniyaw. Kunak man no rest day na ita.
Nagagatlaunay mo nga minta asawam. Nasingpot pa'y ananang saan anabisyo, saan anabarkada, kan amuna ti priority na. Naimbaglaan nun ata inaklon pa. Una, takas makita kat na punong tao. No awan ti aramida. Why am I still Mangitulog here? ka nga ron iti merienda iti Because garden. Ang mga the numabisbisinan place day where dyan. the management is in that side and we Lukas na. parked over in Ag-migrate this side. kayo, at So pare we're Pino. walking through. So Iti we lugar can lang ni leave. misis ko pareng. Saan kami nga gabro? Ha? Ay, Sika nga, anya mo tindi plano mi ti biyag mo. diyan pa yung arugan mo, pare. Ay kat mga sawa ka manin, pareng. We gotta figure out where Kuma, we're gonna go nagdamanin now. mailawan. Ngam awan matan, pare. Basta talaga ti biyag pareng. Lalaingam You tagbiraw. cannot help me At tanto here. pareng. No awan diag ba akaklatan, pare. Okay. At takin ka day taa. Sige, It's pakada ako. simple. I'm not Aging paying to bagi kami watch pa'y this, ngamingkin, so the bakit ka? video is not being used for commercial purposes. Why Ngayon ay aren't you agasat ko na. subscribed, Kay tas di ka Mr. nabong. Ay nawa, Akin? kasalasandak mo You nga should be nakikita pa nagsasawyo. Anya nga What the ita, heck? pinanawan na kamutan ni Pilaw. What the heck? Dahit ang amin, Ninanang mo. What is arakan wrong with barkada ti you? priority ide. Anya How nga ita, dare you watch sika this for tinayawan. Ni Pilaw ng I'm asawa here mo to. sweating At sika, agbaakan tears sa and mata. blood. Daklagit di maklon no mapasamag ti bagbagayo na na. Oray agsangit ka pa'y itidara. Awanon, naladawon na ita pa nagbabawin. Nudimngag ka kumait. Kinasaya at kumatinagbanagam. Ang mga nuad Never damatan stop, anak yung never kaninita donated ita. free Wi-Fi. Kasano kuma, katadamot yung asawa na day dyan. Dang. Nakiasawa iti sabali. Tasabali mo ngamin timpang pangrunam idida kayo pa'y. Nagdagso ni Tirik na nanang. Kas na ko nakita yun. Naladawon da ita pa nagbabawin. Inyaw awan nakatitao nga imbilang mo kas gayem mo. I think so. I've been kicked out of Saan places just adakas by ti myself. makibarkada? Ngam piliyam ti barkada amang iturungkan ka iti pagsayaatam. So we all Well, learned papagayam, something today ditaan about tinagibusan live iti maysa streaming. a pakasaritaan. Oh, where did she go? Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! She's Isagsagot not kada here. kayo to YouTube channel tayo. Jovi Can you tell Almoite. the girl that we Agyaman had kami, to leave? itiin kay Panang Tarabay.